ade bekalaku eenage darifulu gowaage miskita gos ule eenage darifulu deke intiha yello obive tuttu kujjaku gowaage me ulen duwas kolaku hen olefa miskitu nufennani suwal kurawuni ruga ekujja maruwe midie ekujja maruwege midie em ekamuge hitamaga ekkala miskita ves hazirun we midie ene ya baddalu mi qurani baddalu ko faswalu mi kurawani nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan mi ko devani ekujja alun duniyen annan he beenum mani nuniya tibayattaka qiyamat duhu eswarugege dorhulwale den ekujja hunnan he beenum mani ema kuda kujjaku maruwe diumaki ei rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna ufavere khabar devwa fek ekamuge sabubun ekujjege mam bafanna suwaruge wanuma magu fahiwegen da kamegge gotu ekudinna denne wene tikudinge mam bafanna ekuga e suwaruge wanuma da ehme e ufavere kan huri ehme lobeta khunna ukhtunne allahuge eniya abaduwes algon men ruhenge bajehe allah subhanahu wa ta'ala ge komme minwaraki algon men nattakawe heyo minware kamuga wegen dani sababaki kurimati ge lotaka algon men fenna fedang nurangalo kamegge gotuga fenunas ekamuga macca kitteri vejje kamuga waanama ei heyo kamek kamuga ve daane allah ekamuga dharmaya sawabu minwar qurban